kukhona izinto ngisho umhlangano okufuna ukwazi akahambe kahle uvele kuye uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yini lona noma khona into engahambanga kahle iyona original yami le njengoba isokola kanje wavele wangenza kanje bakhona ukuphambaniseka okwaba khona makhona inkinga yenzeka uNkulunkulu ucela akulungiseke ngoba wena uthe umuntu umenza beyinto azoba yiyo engakabi yiyo kana azoba yiyo shaka ameni manje khona abantu abazoshada bazalwana abangashadile vele sebashada abantu abazoba ngabafundisi basexhaleni basemajele abanye okusikhona nje babamba inkunzi kodwa bavele bagcotshiwe nento ofika isikhathi sokuthi lento uNkulunkulu ayenza engakabi futhi kunesizathu sokuthi uNkulunkulu ayenze lento ungakafika esizalweni sikanyoko umbuzo ukuthi why uNkulunkulu udlakaza akubusise ungakafika esibelethweni sikamthelezi ukuze sethi makungenzeka isibeletho esizokumumatha kube isibeletho esivela emndenini oqalekisiwe ungene esibelethweni esiqalekisiwe webusuvela ubusisiwe yona lento ukuthi mavimbela kuze kuvele igama elithi Ntuma kulo mndeni siyaqala ukuba nomuntu nje base ngathi khona into wenze ngayo kana wenzana ngalutho wavele wafika nje uphumelela wedwa ube isifundiswa uyisifundiswa ngoba vele waba isifundiswa ungakafiki nalesi sibongo sabantu abangaphumeleli wangena kulesi sibongo ungaphumeleli usuvele uphumelele ngizalumfezele mina ngoba ngikholwa ukuthi yini lo mphathwa mhlenge thwabathwa icebo lenkosi linevidiyo akunandeba noma ungasalela emzini onjani kodwa into uNkulunkulu akwenza waba yiyo ngeke ivinjwe ama-generational cases asemndenini wakho uba uphunyuka bemphethe andikhona sabani kubonakala sometimes namasikhazi ukuthi hey umuntu lo amasikhazi nawo basho ukuthi amasikhazi Ntuma bese kungawo ukuthi ulethe testimony ukuthi ingozi nje kodwa namhlanje ngivulelwe icapha ngiyavalelwa umbuzo uthi lebigitsa lesisigebenge singozi noma ngakusufaka imabule esweni kodwa icebo lenkosi linevidiyo imali lesifaka esweni ngenxa ukuthi udlulephi ngoba uzalelwe kwakhulelwaphi usathana uyafahlaza ethi uqeda icebo kaThixo kodwa icebo lenkosi linevidiyo mina ngibanga umfundisi namhlanje odumile ngaba umfundisi odumile before 1964 unyaka ngazalwa mina ngaba umfundisi odumile before 1928 and 1938 la abazali bami abalisama bona khona mina ngovele sengingedeni Bengithe ukuthi mama wami indlengethwa lesikade zabo ugogo mama bathe mzala wathi zabo mama kawashona umama akazambona unina wancela ugogo wakhe washo ukuthi ngeke umama afe eyusana ngoba mina okhaya wakhe ufuna soqaqa umpende bazoqaqana bona awuqaqeki umpende kuwe ngoba wena ukhonto yiyo before nibakela khona lo abantu bakhumana babena abantwana banethunza elimnyama fika kwakhumana wena leli thunzi lingasekho ingakho bisho kuhleka uma uphumelele emndenini wakini ayikho into ongenza ukuthi bakubele phansi abomndeni wakho uzenze izwenze ingqongqo ibize ngebreadwinner awusenzani ukuba ibreadwinner wenziwa musukubhama
babiza umhlangano ufike late ngamasikomu noma ihlehle uthi ufuna ukuyitest ukuthi amatha kangakanani umhlangano usezubabiko ngoba ukho udwane ngamasikomu ufuna ukutesta amandla akho ngathi ukuthi siyathela asibayi into esingayiqhubeka ngoba sibanga ukuphakama ngento ongazange wenze lutho uNkulunkulu wavela wathanda. Yezwakala wena ungananga umfundisi manje wakagana umfundisi kwakho noma kwakho bengakathandana ukuvela umama umfundisi ephusheni kaNkulunkulu emehlweni kaNkulunkulu ingakwami nakho nesidingo sokuthi ukukhikezela ngamaplate manje abantu abasha bayaphaka uyisonto zethu zelahleketho ngoba vele uhleketho abazali unaso uzokufuzisa ufuze into eveliko. Ungabikho esizalweni hayi nokuthi umama wakho ezakumithi ungabikho kwasemithweni babakho noma wakho bengakazali bishop wawuvele wena usubishop esinhlaba the second president ehleleni kakhulu yeah. Bahoza bahaze baze bame icebo lenkosi nakubeka ukuthi ube umprofeti etivela so lenze umshado ungabi whatever yeah coordination yikho lento umntwana abangasimpenda abasithuke ngazo zonke inhlamba bampenda nje lo MS khona MS original owabekwa ngimkhiphe phepheni umemekelizwe ungathi khona abantu abamdlisayo hayi ayihambi kadliso ifavor wazalwa nayo yeah akushiya uNkulunkulu akakushiya nabantu mama bakushaya induna egcwala isonto eshaya ichindo izithanda zomalezo nduna ithi sondela bebe ngokhambe ngithanda amaze ngiyikhumise yenza esikhathi induna esesichiko ngithetha zona ngithanda amase sithi azayisolelo befaka isikhuto sezulu ukuthi yazi nomuntu sengathi sebethanda nabo angithi angiqala ukuthi anengicela ngokushaya abazalwane ngithanda amase ngikhamba lenduna leza abantu bashaya ukuthi indoda yakhe ingaphindi ibheke sanibona manje khona abazalwane uzenze izinto ayiqeda zithi hey ukuze noma ngaqhamuka ngeke sayiphaza lesinto uNkulunkulu ayenzi nikholwa ngozalwane ayekho ngithekizolo indaba kaAbraham yayisivele ikhulunywa yaqeda ukuthi uzoba isizwe esikhulu wena nomngakusala ukuthi sekuneminyaka edayisezuzala kusho lutho ngoba baqala phansi wahlela bonke baqintsha Jesus baron mdlalele kancane ushaka kancane ustraight imizamo yami yaphela xa ufika imizamo yami yosesothandaza bazalwane we are about to pray ishiminyaka yamuntu ngeke iqedwe abathandi ayithi inkosi yophila 90 years abathandi noma bengenza zingashayisana imoto ivuthe uphume noma ngamalokhu
umlenze ayikho kodwa kufuna ukuthi uyisho 90 noma umlenze kasekho ngoba akusho ukuthi umlenze uyisho 90 uwe phela ngabazikifundiswa zakadla ezizifundiswa zizipumuthi ngapha abantu abacikile ngabona emehlweni isibuso sikaNkulunkulu asibesana ngamehlo zawabona uyangokuthi uNkulunkulu utheni wenzeni noma isicelo sosumndeni singavala amehlo uzalo ungabona emehlweni uvele esiqayi ngasempumuthi bese parliament drive imoto zokuhamba nge-Range Rover ungayazi uyicabange nokuthi makuza-range vele uyikhweme ngengqondo kasenandaba nokuyibona kodwa phakathi athi ngibela phansi thatha laba-left ufake phakathi angisandike ngabona abaningi ababonayo kodwa bayahlupheka mina ngibona emehlweni kodwa inkosi imphakamisile isisa abangizwa uthando lwakhe emntana mavikela lwethu ukuthanda bethu usithanda engathi awabonana amaphutha uthando kakhulu asithanda ngalo bafundisi bami ntombi usithanda ngalo uthando oluthandwa yinkomo banokwenkombizana ake ngiyeni inkombizana into ekude kakhulu wayibona mhlawumbe endaweni ukuthi bayithatha ingane eyimanzi ithemba kusebathithi bayibeke esukeni ingageziwe bajabulela noma noma angithi kwenziwa njalo inele iphuma ingangagezwa ingangakhona ithatha into ayikhona injalo ivusele kuyikazi ivusele uNkulunkulu usithanda lolo thando akabuki isici akabuki ukungcola akabuki ukuthi thwane ngathi kodwa usithanda sinjalo noma ngizalele enqubeni noma ngizalele ikhothi ikonyana enjalo inkomo ngemvelo ayizali ukuqhuba inkomo ayidli inyama kodwa ngalela akekho uzongigezela umntana amefuna ngiyigezele wena uthi ubikele izimkhulu sebantu umuntu enza ice cream Jesu bemletha umfazi waseSamariya ethi yozibaba uqotshele phinga uJesu wavela wabona isimondiya esifanele ushumayela nesifanele uyezulwini akusho amemane khona wavela uJesu washaya isithende wathi mayikhona ukubona nasono akaqale athambe yena ngoba mina angiboni isoni lapha ngibona umprofeti angiboni isoni lapha ngibona iworship angiboni isoni lapha ngibona umvangeli angiboni isoni lapha ngibona uSozana angikhona nokhoza yena besithi yena lo akunikeza amandla nokho oluzobenza abantwana bebenokwamukela ngoba bekwazela izolo lakho bazabaqala bathi siyakuvuma uxokola ungakabanjwa nendoda yomuntu lodala ungakabanjwa umfazi womuntu usungaxele windini usungumzane ehleseyingalatha ya ukuthi uphelela ikilophi kwenye mhlaba uNkulunkulu akugcobe phekwe ikhanda sephela abantu baphela abantu beSamariya ngoba sobala mamkhumelo losisi lo engakabikho engakajoli engakafeli engakenze emthonjeni azofesela amadoda wayevele umvangeli ozophendulisa abantu wathi ukufesela amadoda emthonjeni akumenza uJesu ayingayiboni ukuthi khona lo muntu esifana i-divine appointment avele yabaqondanisa noJesu abetsho amemani khona noma abafundi bakaJesu mntungwa sebethi Jesu woza sizodla ithi iBhayibheli abafundi bakaJesu benza uqili ngoba babemazi lo
umfazi ungcolile bathi inkosi izobaneka meliphi ukuthi nayo kade nayo isimi notikilani benza uJesu bashaya bangasambe masiyane isikhathi sokudla yavela ikhayimana ngoba bezalwa indoda engaphoxani bathi kunokuhle kudlale ngabanzi akade itafuna ukuyenza kulesifazane eqeda ku-19 ya sezinayakela nje angifuni ususuletha engasukele emazulwini isusuliphela lodaba umuntu izimfuna uzakwenza kahle uJesu ukuthi nje uJesu ufuna ukuthatha abantu abazenza sengathi bangcono kunabanye ngoba kunabantu aba-exposekile nezono abazenzile befuna abantu abanezono kufuna aba-exposekile befuna abanezono ey'cashile uJesu uthatha lokho elo-exposekile okuthiwa ubani uzakeli onekade libi bathi namhlanje ngeke sendlela sithi Jesus bathi ukhuluma Jesus ngoba indoda izile mhlawumbe lapho kunento ethi angisafanele lutho kodwa uthongcele namhlanje umthetho ufanele mhlawumbe lapho khona into esithi ngcono kamzalwana kodwa uthongcele umthetho namhlanje wenza kahle wazama mhlawumbe lapho khona into ethi angifi ngami kodwa uthongcele umthetho bewungeke ufe icebo lenkosi linakafundiswa akusona isikhathi sokufanisa akusona isikhathi sokuyilenza ngedaba isikhathi sokuthi uNkulunkulu akwenza wayiyo ungakabi kezalwe esikanyoko ibonwe ngamehlo before ukuthandazana nalaba bathi impostor prophet emini ithemba vele liphelele bengasacabanga ukuthi khona into yophinde kumeyiyo noma ngiyoba naye empilweni kodwa imessage oyikhulume namhlanje ukuthi noma ngenzekani namhlanje kodwa khona kusasa noma mase ebusuku namhlanje isekulamilyeza ngimile namhlanje ebusuku uzoprofeta phezu kwempilo yakho ukuthi lizophuma nakuyilanga ungakhathazwa ivulo ebonayo ungakhathazwa ngamafafa lilanga kodwa lizophuma kusasa kodwa ngithi kuwe lemvuselelo izophuma isilanga kuwe nawe uthi inkosi ngangizalelwana akwenzeka ngephutha cela laba bathi inkosi ngiyavuma bese ngivamile kodwa mfese icebo agijime bese ngaphambili ufuna ukuthandaza abathi ngiyalizwa ithemba livuka ukuthi kanti nakimi khona kusebenzeka just come quickly bakhona bese belahlelwe ithemba just come quickly. Don't delay. Quickly. Ufike nje phakathi sizana nayixhaka nabantu abaseduze kwakhe bayazinto ngobhekana nayo. Wona Nkosi ungibonile mina namhlanje. Hlekwa ngabanye abafazi